Umjesto demokratskih institucija u posljednjih 100 godina mi imamo režime koji se smjenjuju na vlasti i razlika između tih režima nije toliko u njihovim ciljevima koliko u njihovoj beskrupuloznosti i nivoima djelovanja. Ako smo nekada imali univerzitete na koje je politika vršila uticaj, danas imamo univerzitete na koje uticaj žele da vrše pojedinci koji se služe političkim mehanizmima kako bi, ne zbog političkih ciljeva, ideologije, mada ni to nije isključeno jednim većim dijelom, nego kako bi pod krinkom ideologije zadovoljavali svoje najprizemnije lične ciljeve. Ono što bih želio da kažem to je da danas evidentna šarolikost zakona o visokom obrazovanju po kantonima i njihova neusklađenost sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH dovodi do derogiranja i praktično ukidanja autonomije univerziteta. Različiti i loši standardi i normativi visokog obrazovanja, njihovo nepoštivanje, čak i kao takvih koji su loši, naročito na privatnim i fakultetima koji su netom otvoreni u Bosni i Hercegovini, dovodi do daljnjeg urušavanja u sferi visokog obrazovanja. Također, poražavajuća je činjenica da imamo nepostojanje jasne, čak šta više bilo kakve strategije razvoja visokog obrazovanja na svim nivoima. Ne treba ni napominjati da su enormno niska sredstva, odnosno niska stopa izdvajanja novčanih sredstava za razvoj naučno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada. Sve to praktično prijeti da se univerziteti svedu na visoke, odnosno više škole. A mi danas na univerzitetima imamo i uopće u društvu imamo takvu situaciju da te autonomije profesora uopće nema. Jer ukoliko ste spremni da govorite ono što mislite i ukoliko ste spremni slobodno da istražujete, što dakle spada u uži opis onoga što je autonomija, što je akademska, univerzitetska autonomija, onda ćete imati bezbroj problema u ovom društvu. Kao što vidite, imat ćete i taj problem da ono što govorite bude dostupno javnosti. Samim tim iz toga proističe, prema mom mišljenju, prema onome što nije dostupno kroz istraživanja koja su rađena u Bosni i Hercegovini, da u Bosni i Hercegovini nema akademskih zajednica, da u pravom smislu riječi, dakle, akademskih zajednica nema, da postoje određene političko-interesne grupe koje se zaklanjaju iza određenih akademskih načela, koja zapravo uopće ne poštuju, nego ostvaruju određene ciljeve koji ne spadaju u područje akademizma. U tom smislu, univerziteti su dio etničkih politika koje danas dominiraju Bosnom i Hercegovinom i sami kao takvi, kroz takve politike, zapravo imaju jedan veliki problem sa sekularnošću u obrazovanju. Inače, to su na